سلاف ڕێز تەماشەوان هێژا بولتەنە ساعت 6 ئێواری ئەز ژوارە پێشکەشکم دە دەستپێکێدا گرنگترین سەرنوچە. سعید عمر برپرسê Ofîsa Peywendiyên Niştimanî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li Herêma Kurdistanê êrişa li ser baragehên Partiyên Rojhilatê Kurdistanê şermezar dike. Encumena Niştimanî ya Kurd li Sûriyê êrişa li ser baragehên Partiyên Rojhilatê Kurdistanê şermezar dike û dibêje Êran terora xwe bi hemû şêweyan berbelav dike. Nûneretiya Encumena Niştimanî ya Kurd li Sûriyê û rêxistinên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya roja girtiyên Sûriyê vejandin û banga serbestberdana hemû girtiyan kirin. Amerîka amadebûna xwe ji bo pêşkêşkirina pêşniyaran ji bo şerê terorê li Idlibê dide diyarkirin. Rejîm jî nexweşxaneyeke başûrê Idlibê bombebaran kir. Careke din silav. Encumena Niştimanî ya Kurd li Sûriyê êrişa rejima Êranê li ser bingehên her du partiyên Demokrata Kurdistan Êran hedeke û Partiya Demokrata Kurdistanê hedek û şehîdbûna hejmarek serkirde û kadroyên wan û li sêdarxistina sê ciwanên Kurd yên Rojhilatê Kurdistanê şermezar kir. Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê êrişa rejima Îranê li ser bingehên her du partiyên Demokrata Kurdistan Îran hedeke û Partiya Demokrata Kurdistanê hedek û şehîdbûna hejmarek serkirde û kadroyên wan li sêdarxistina sê ciwanên Kurd yên Rojhilatê Kurdistanê bi tundî şermezar kir. Duh roja şemiyê heştê meha nihan 2018 rejima Îrana faşîst her sê çalakvanên Kurd Ramîn, Zanyar û Luqman li sêdarê xistin û hemî bang û daxwazên rêxistinên mafê mirovan yên navdewletî raya giştiya cîhanê bi rawestandina sêdarxistina wan ciwanan bin pêkirin. Biryara xwe bicî kir û ti rêz li zagonên navdewletî negirt. Hevdemî wê yekê jî êrişek bi mûşekên ji dûr kontrol kirî. Li ser baragehên her du partiyan kir ku di dema êrişê de serkirdeyetiya Partiya Hedek civîna xwe ya normal li ofîsa xwe ya li navçeya Koya ya ser bi Herêma Kurdistanê ve li derxist di encama wê êrişê de 16 kadroyên her du partiyan şehîd ketin bi dihan birîndar bûn. Di nav birîndaran de Xalid Ezîzî sekreterê birê Partiya Hedek sekreterê niha Mustafa Mewlûdî jî birîndar bûn. Her wiha hejmarek sivîl ji welatiyên navçeya Koya birîndar bûn. Serbarî ziyanên maddî ku gihiştina mal û milkên wan. Encumena Niştimaniya Kurd di Sûriyê duh daxuyaniyek derbarê sêdarxistina her sê ciwanên Rojhilatê Kurdistanê û êrişa tawanbar ya rejima Îranê li ser bingehên her du partiyên Demokrata Kurdistana Îran hedeke û Partiya Demokrata Kurdistanê hedek li navçeya Koya ya ser bi Herêma Kurdistanê ve şehîdkirina hejmarek serkirde û kadroyên wan binpêkirina sînorên Herêma Kurdistanê bi tundî şermezar kir. Piştevaniya xwe bo her du partiyên Kurd daxuyanî sersaxî ji malbatên şehîdan û endamên her du partiyan xwest. Hêviya silametiya birîndaran kir. Her wiha Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê di daxuyaniya xwe de got ku rejîma Îranê bi van kiryarên xwe nikare viyana miletê Kurd bişkîne. Wan ji xebata wan diriya daxwaza mafê miletê Kurd dûr bixe. Bang li civaka navdewletî û kes û welatên piştevaniya azadiyê li cîhanê dikin kir da ku bi tundî beramberî zêdegaviyên rejima Îranê binpêkirinên wê û terora wê ku li ser miletên Îranê û bi taybet miletê Kurd rawestîne. Her wiha beramberî terora ku li dorûberî xwe belav dike rawestin. Sînorekî ji wan binpêkirin û teror û li sêdarxistina bi sedan xebatkar û ciwanên Kurd li Kurdistana Îranê deynin. Serkirde û kadrên her du partiyan yên ku şehîd bûne ev in: Rahman Bîrotî, Pêşewa Seyid Umar, Mansûr Keberboz, Kerîm Resûlzade, Nesrîn Hedad, Osman Osmanî, Mihemed Hesenboz, Kerîm Mehdewî, Hawarî Karsaz, Cemal Ekberî, Haşim Ezîzî, Süheyla Qadirî, Brahîm Zêwey li gorî zanyariyan bêhtirî 40 kesî ji endam û kadroyên her du partiyan birîndar in. Ofîsa Peywendiyên Niştimanî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li Herêma Kurdistanê êrişên rejima Êranê li ser baragehên û bingehên her du partiyên Demokrata Kurdistana Êran hedeke û Partiya Demokrata Kurdistanê hedek û şehîdbûna hejmarek serkirde û kadroyên wan bi tundî şermezar kir. Saîd Umar endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Pedekesê û berpirsê Ofîsa Peywendiyên Niştimanî li Herêma Kurdistanê di peywendiyeke telefonî de li gel Mihemed Saleh Qadirî berpirsê Ofîsa Peywendiyên Niştimanî ya Partiya Demokrata Kurdistana Êran
شهیدبونا سرکرده و کادرین هر دو پارتیین برا لسر دست رژیما ایران فاشیست به تندی شرمزار کرد و سرساغی جه هر دو پارتیان و مالبات شهیدان را خواست. لگور داخلونیه که اوفیسا رگهاندنی یا پدکسی سعید عمر پشتوانی پارتیا دموکرات کردستان سوریه و همو اندام و کادروین و بو ملت کرد لروجهالات کردستان دانشان کرن. نونراتیه انجمن اجتماعی کرد لسوریه لحریم کردستان مانگرتنک جبو گرتین سیاسی ین در رژیم سوریه و ین نرینه در زندان رژیم اسد لدار خست. دوه لبارگاه رخستنی یا پارتیا دموکرات کردستان سوریه لحولره لجیر ناونشان دلسوزی جبو شورش سوریه یا پیروز و پشتوانیا گرتین سیاسی ین سوریه که بخابات خود دستان قهرمانی تومار کرنه. نونراتیه انجمن اجتماعی کرد لسوریه مانگرتنک لدار خست. دمانگرتنی ده سروک نونراتیه انجمن اجتماعی کرد لسوریه نوری بریمو گوتارک پیشکش کرد. تیده تکزیل سر هلا استراتیجی یا کو انا کسی شوپاندیه کرد. و دوی مانگرتنی ده سلوگان شورش سوریه شورش آزادی و رومتیه بله جبو سوریه که فرهنتوی بله جبو سوریه که آزاد و دموکرات و هلوشاندن جبو رژیم اسد یا خویندار هاتن بلند کرن. نشاندن ایروژی اجبو پشتوانیا گرتین زندان رژیم اسد ده لجر ناو نشانه دلسوزی جبو سوریه که جبو شورش سوریه یا پیروز و پشتوانی جبو گرتین زندان رژیم اسد ده که خبات آخوا دستانی و قهرمانی تومار کرد. اما وقت انا کسی لپیش بارگاه هذا کسی حاضر منه داكو ام نامه یکی هلوستك بدل خياكي وأم وك أنا كسي باش كنج شورش سوريا باش كنج أوبوزيسيون سوريا بيجي رجيم أسد أو رجيم فاشيست أو خلفاء أو دردين مليون شهيد بسكراوي يعني إيرو أف اعتصامات بويا داكو أم ناميكي بدن رايا قشتي وبطيبتي كوملقاها نيف دولتي يو ان ام بدن خياكرن قو ايدي بس حف صال سر شورشا سوريا را در باسبينا قرتي بصد حزارة هنا قرتينا معوقا ده حبسين يعني زندان رجيم داد زندان بيادة داد زندان نصرة وداعش وحزب الله او محسوب سر بيادة يعني شرمة جو كوملقاها نيف دولتي دا تنش خورا تماشا دكي يانجي وكي هوالا كي قوتي لسر ضفاف شما لسر يعني ضفافي شما خوينا سوريا رونشتنا وش خورا تماشا دكن شوا خوينا سوريا دهاركي هدي بس وام بدنجكي دبيجن آزاديش بو قرتين سوريا بقشتي وقرتين كرد طيبتي ام ضد رجيم اسد اول شيء وعمود وسبه آر و کتی و آرا که و خسی که برسه ملت زاده و آرا دستی که و کانی عبدالرحمن آپو و کانی عمر کالو و عمر کالو بدستی که هاتی گرتنه و عبدالرحمن آپو اوج دستی که هاتی گرتنه ام ایرو سکنینا ام دجی هر ظلمك بسر اي انسان دوري وام بحبسشي سوري همواره سکنینا بس وبالاخص حبسشي جو بيدي قرتن وخستنا حبسي خدا وك ماموستا بهزاد وك ماموستا فؤاد ابراهيم وك ماموستا عبد الرحمن آبو افانا همو وغيري وغيري واجي افانا همو بيدي دستكي رژیم سوری و دستک دجمن ملت کرد سوری دا او همو او برپرسن یعنی یکم جار قناعتی من دبی ام دجی کاری پکک و پیادت کیل کردستان سوری ام دجی وارا وستن
بهالکفتا روژا گرتین سوریه رخصنا دومیزیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه مانگرتنک لدارخست دمانگرتنه ده وینین گرتین کرد ین دزیندان پیده و رژیمه ده هروها سلوگان بانگا سربست بردانا گرتیان هاتن بلند کرن. ایرو سکنامال بیداری جبو امبیرا خبینن گرتنه زندانا یه رجیما سوری و یه دستلاتا گبناوی وانا دشتخلن و دی بیجین امزمانه کردی دشتخلن دی بله مخابن او جی نفسا و سلطیا او یکو سیاسات پیده کادر مو اندام مو حوالاتی مو هر یکیش با زندان دکی ام قاسي بيشن رجيما بشار الأسد وسياسات بيدي بونا سبب بنابريا مع حموكا شأم البيدري بن شأم الأوروبا بن شأم تركا بن زندان بيدي داقلتن سياسة مدارة جيه كردا مخابن وصجاري مخابن أمد بيشن يقو قتن يوكا بحثات درسن يوكا عبد الرحمن أبو يوكا فؤاد يوكا عبد المجيد إنش إنساني هاي نابي وابيجمي أنجماني كردي بن هوالاتي بن هيدي حتى وكويلوشي استعداد الجمهورية تعاملي بأي إنسان بكي للكردان نكي أنجماني كرديان نكي ببيشمركي قهرمان نكي ملاتي كرد أو يقول إيرو سر خوينا وإذا سر خوينا ملاتي كرد سر شهداء ملاتي كرد سر هوالاتي ملاتي كرد أم نمستعدن أم قوتنا خلقكي خصمي خوي سياسي أم كار بينن وقت ندور صحة ملاطيمة داري أبيدي لنا برج حداوتن هذا ممارساتي لکان با قشتبا یا پنبرین روجاوای کردستان رخصنا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا جبو پشتوانیا گرتین سیاسی و یه نرینه دزیندان رژیم سوریه و پیده ده مانگرتنک لدارخست دمانگرتنه ده سلوگان آزادی جبو همو گرتیان و گرتین کرد بطایبه دزیندان پیده و رژیم ده هاتن بلند کرن و داخوازا سربست بردان همو گرتیان هاته کرن. اما بو 8 سال سر شورش سوری درباست بی شورش آزادی و تحریه و حیانها بردوامه و قلق گلتین بزندان سوریا دوندانه و بنجابه وكي بهزار دورسن اندام رخصنا با سرمایه پارتیا دموکراتا کردستان سوریه دوه مانگرتنک جبو گرتین سیاسی ین دزیندان رژیم اسد و پیده دل دارخست اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه و برپرس رخصنا با سرما دکتور کاوا عزیزی و اندام پارتیا دموکراتا کردستان سوریه و هر وها هجمارک جخلک کامپیجی دمانگرتنی ده بجدار بون و سلوگان جبو وان گرتیان بلند کرن و داخوازا آزادیا جبو وان گرتین سیاسی هاته کرن. ایرو روشا زندان سیاسیه که اما وکا کرد وکا پارتین کردی وکا پارتی دموکراتی کردستان سوریا روشا دامزرامنا بی پارتی حتانی ایرو تجاری زندان رژیم سوری بری بعض وقت بعض ده تجاری زندان وان جی سیاست مدار ما زندان ما سیاسی بالا نبود ایرو جبو رزگرتن ایرو جبو پشتگیری او کسانه که بسرو شدی او کسانه گل زندان سیاسی نبه محکمه ام حاتنا ایرو جوا بشتی جهان جوا کردستانی رو جوا سوری بشتی رو گروپین چکدار لعفرین روجاوای کردستان دبن پیکرنین خود در حق ولاتین کرده بردوامن. جدسپیکا کنترل کردن عفرین روجاوای کردستان جالی ترکیه و گروپین چکدار و بن پیکرین و رواندن و تالان کردن ولاتین کردین عفرین بردوامن. در دروژن بوری ده گروپین چکدار دست به هلمتکا گرتنی کرن و هجمارک ولاتین کردین عفرینه لناوندا باجر و لگوندواری وی گرتنا. هروها درباسی هجمارک مال و ملکن ولاتیان لهن گوندان بون و او یک به تهمتین نروایی.
جدرک تایبەت ji navçeya şira ji arkêre dazanîn ku grupek çekdar Rojayînê welatiyê bi navê Abdo bin Xelîl û birayê wî İsmaîl ji gundê Omer Simo girtin û ew yek bi tometa koçekan bi kar tênin lê ew welatî serbest hat berdan piştî ku zanîn ew tomet nerewa ye. Ji dirê herwiha da zanîn ku kesekî bi sûtemeniyê bazirganiyê dike li gel karkerê xwe ji aliyê çekdarekî ser bi Sultan Murad ve li gundê meydankê rastî li daneka tund hatin ji ber ku wî çekdarî daxwaza 5 lîtr sûtemeniyê kiribû û wî bazirganî ew yek red kir. Ji derînê ji nava bajarê Efrînê dan zanîn ku grupeka çekdar du welatiyên Kurd ji taxa Mehmûdiyê girtin û ew berf cihekî nediyar ve birên. Herwiha grupên çekdar bi hilmeta girtinê li gundê Tiltawîl yan li nêzîkî navenda bajarê Efrînê rabûn û bêhtir ji 15 welatiyan jî girtin. Ji aliyê xwe ve polîsên leşkerî û grupa Ehfad el-Resûl li gel hin leşkerên Tirkî bi hilmeteka girtinê li gundê Bedîna rabûn û hejmarek ji welatiyên gund girtin û ew yek bi tometa ku ew bi ser peyê divene û alîkariya wan dikirin. Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê girtina rojnamevan Omar Kalo ji aliyê rejima Esed ve şermezar kir û banga serbestberdana wî hate kirin. Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê girtina rojnamevan Omar Kalo ji aliyê rejima Esed ve şermezar kir û banga serbestberdana Kalo kir. Di daxuyaniyekê de ofîsara ghandinê ya Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê got girtina Kalo bi vî şêweyî hovane yek ji ezmûnên korastiya rejimê û amêrên wê yên ewlekarî ji bo rûbirûbûna pêşhateyên siyasî diyar dike. Bi taybet iddiayên rejimê bi banga danûstandinan ji bo kêmkirina milmilaniyê diriya peydakirina çareseriyek siyasî ji bo krîza Sûriyê anko bicîkirina ewlekarî û aramiyê di Sûriyê de. Ofîsara ghandinê ya NKSê di daxuyaniya xwe de girtina Kalo bi tundî şermezar dike û banga serbestberdana yekser ji bo Omar Kalo û hemû girtiyên siyasî di zindanên rejima Sûriyê de û pêçandina dûseya girtina siyasî kir û got ku dema girtina siyasî bi ser de çûye ji bo piştevaniya hewlên navdewletî ji bo bicîkirina ewlekarî û aramiyê di Sûriyê de. Bêriya dubare avakirina Sûriyê weke dewleteka federalî bi sîstemeka dîmokratî ku mafê hemû pêkhateyan yên netewî û niştîmanî û di nav de gelê Kurd parastî bin li gorî belgename û peymanên navdewletî. Rojnamevan Omar Kalo bi xwe xelkê devera Kûbanê ya Rojavayê Kurdistanê ye û roja 25 taba xaborî dema dixwest biçe Helebê li gel xêzana xwe ji bo nûkirina pasporta xwe ji aliyê rêbenda rejimê ya nêzîkî Minbic hate girtin û li gorî agahiyan ku Kalo ji bo şaxê Filistîn yê ewlekarî li Şamê hatiye veguhestin û ta niha çarenivîsa wî nehatiye naskirin. Serokatiya Erkana Tirkiye ragihand ku hêzên Tirkiye li gel hevşanên xwe yên Amerîkî duh dewriya hevbeş ya çil û dudiyan li seranserî navçeyê di navbara Minbic û navçeya Martala Firatê de birêvebir. Birêvebirina Tirkiye ji dewriyên xwe re li nêzîkî Minbicê ji roja 18 Hezirana borî ve dest pê kirine. Ew jî di çarçoveya nexşereya paşaroja Minbicê di navbara Tirkiye û Amerîkê de ye. Kulgorî wê nexşereyê divê hemû çekdarên YPG yên bi ser pêdê ve ji Minbicê derkevin û Minbic ji aliyê encûmeneke xwecihî bi çavdêriya Tirkiye û Amerîka were birêve birin. Balafireke helîkopter ya rejima Sûriyê nexweşxaneyek li bajarokê Has li başûrê parêzgeha Idlibê ya dibin kontrola opozisyonê de li bakurê Rojavayê Sûriyê bi bermîleke teqîner armanc kirin. Balafireke helîkopter ya rejima Sûriyê nexweşxaneyek li bajarokê Has li başûrê parêzgeha Idlibê ya dibin kontrola opozisyonê de li bakurê Rojavayê Sûriyê bi bermîlek teqîner armanc kir. Li gorî zanyariyan ku di encama wê êrişê de ew nexweşxane ji kar hat xistin lê tûziyanên canî nebûn. Wezîrê Derveyê Tirkiye Mewlûd Çavuşoğlu got ku rawestandina êrişên asmanî li ser parêzgeha Idlibê li bakurê Rojavayê Sûriyê pêwîstî bi hewl û karînên navdewletî heye. Oğlu got jî ku yek ji pêwîstiyên siyaseta waniya derveya mirovî ye û berdewamiya kar e ji kurêgirî li jiyana ji destdana bi hezaran qurbanî bêkirin bê ku pêlên derbederiyê li Idlibê rû bidin. Wezareta Berevaniya Amerîkî Pentagon eşkere kir ku Washington amade ye ji bo pêşkêşkirina pêşinyaran derbarî pirsa ji navbirina terorê bi awayekî aktîv li Idlibê bi kêmtirîn ziyan û tekez kir ku tu planên wan yên hemahengiyê li gel Rûsyê di vê derbarê de nînin. Serokerkanên Artêşa Amerîka General Joseph Dunford amaje kir ku wîlayetê negirtî behsa hemahengiyê nake
لی بحسب کارانینا هیزن امریکا جا آوهکی اشکرکرنا تروریستان را اگر دناف تاخه نشتجیان دبن کو کاره وان بده آلی به کو زیان جانی رو بدن. ولات امارات جعلی خوفه و خوند جبود دستوردان که عربی بهتر د کریزا سوریه ده که وزیر کاروبار دروی امارات انور قرقاش گوت که دورخستنا ادل جروبروبانه که خویانی کاری دست پی بکه یوان و جواکان اف دولتیه بردف که بناوی سروکاتیا ترکیه ابراهیم کالن جعلی خوده گوت که هر ایریشه که لسر ادلبه و سرکفتنک دوری روشت به رژیم اسد را و دید که رژیم اسد و هف پیمان و پشتوانین و نویرن و که بکن جبر بلافبونا مزن یا هیزن ترکی لوی دوره. رخصتنا خوارن نافدولتی راگهاند کو خوارن لجموان لپارزگاه ادلبه تیرا همو خلکی ناکه بردف که رخصتنا خوارن یا نافدولتی ایرفی حاصل روژا این راگهاند کو اگر شرک لشکری مزن لدوری هات رودان خوارن لجموان لادلبه بشی هفته کی تنه دکه حاصل هروها دازانین کو د پروگرام وان دا او کو خوارن لحیصد و 80,000 جن و زاروکان وره بلاف کرن لی اگر شهر هات رودان دبا خوارن لدربداران جی وره بلاف کرن. شست و هفت برمیل تقینر جالی رژیم سوریه و دمها بریده هاتن انجام دان. تورا سوریه مافی مروان راگهاند کو 67 برمیل تقینر دمها طبقه بریده جالی رژیم اسد و هاتن تقین و بیتری وان لپارزگاه ادلب بون. هر لگور تورا سوریه مافی مروان کوش دسپیک در بسپونا روسیه یا لشکری ج سوریه را رژیم بهتر ج 26400 برمیل تقینر تقاندنه و بیتری کشتیان خلک سیویل بون. پنابرکی روجاوای کردستان لهرما کردستان بن آف بو و جیان خوش دست دا. لگور آگاهیان پنابر بناو محمد علی چیچو روجا هفته و مهه د چمکه لهرما کردستان ده بن آف بو و جیان خوش دست دا. محمد علی جدایک بوی 1986 بخوا خلک گند بیرش یک گندوار باشور کوبانیه و باف 6 زاروکانه و لزید خوا بخاک هات سپارتن. به هلکفتا بیرانینا شورش ایلول سه پشمرگین روش بری و چونه بری خودانا مزار نمران لدور بارزان یا هرما کردستان ایرو د مجمر 8 صبح جی پیشیا اوفیسا رخصتنا دومیز یا پارتیا دموکرات کردستان سوریا و با آمادبونا برپرس رخصتنا لشکرین روش حجی کالو هر یک جی پشمرگا سیوار و پشمرگا موفق و پشمرگا محمود کو جی پشمرگین روشن بری و چون بری خودانا مزار نمران لدور بارزان یا هرما کردستان شورش ایلول سال 1961 بسرکردیاتیا نمر ملا مصطفى برزاني لدجي سياسات رژیم عراقي دست بکر و تا سال 1975 بردوام کرد. گوهرتنا دموغرافیا کو بدرجاهی سالان لروجاوای کردستان تی کرن جالی رژیم دیکتاتور و نها به دست پیده تی انجام دان. بهتر بیزانین دوی راپورته ده. پشتی برزبونا فکر و رامان نتوی عربی بسروکاتیا سروکی بری کمارا مصری جمال عبدالناصر به تایبتی پشتی کو یکیتی نافبرا ولات سوری و مصری ده درست بو ده سال 1958 ده ولات عربی و ملت عرب به تایبتی فکر و رامان و هزر ننو وکو در انجام ج فکر شیوعی اشتراکی گرتن و او یک بو صدم کو دست حالات عربی لهر یک ج مصری و سوریه به تایبتی سیاست و کریار ننو لدجی نتوین جدا ج نتوا عربی بگرن ده سری وان ده نتوا کردی لکردستان سوریه فکر عربی اشتراکی شوفینیست بو جارا یکی ده سال 1958 ده جبو نهشتن و تکبرنا هبونا کردی و شونماین کردی لکردستان سوریه به تایبتی پشتی گهشتنا حزب بحث عربی جبو دست حالات سوریه ده سال 1963 ده کریار و پروژه جدا جدا لدجی کردان پیک آنین به مبستان نهشتنا دوزا کردی لکردستان سوریه یک جمازنترین پروژه کو آرمانجا هبونا کردان دکر کمبرا عربی بو دبن ناوه پروژه چاکسازی زویان انگو مشروع الاصلاح الزراعی
و لگوری وی پروژه حکومت سوری یا شوفینیست بو جارا یکی ده سال 1959 تا سال 1961 ده هجمارک ولاتین سوری ین عرب جپارزگاه درعا و سویدا و حما و ادلبه و گوهستن جبو کردستان سوریه و جوان را نه گوند آوا کرن گوندی وان جی اف بون عریش مناجیر و اهراس و العامر الاربعین الیلان و ام الخیر او جی لدردورا خابوری هاتن نشتجی کرن هر وها گوندی قصرک لدردورا باجار دربیسیه و هر یک جگوندی زهیریه و احمدیه لگوندوار باجار دیرکی نیزیکی آوامازن درست کرن او گوندی نافبوری یکم قوناغا تعریب کرنا دورا کردی بو قوناغا ددوان جکمبرا عربی د سال 1974 و 1975 ده بسروکاتیا سروکی حزب بعثا دیکتاتور حافظ الاسد هاته بجی کرن لکردستان سوریه ده انجام ده 4000 مالبات ج عربین غمر آنگو عربین رقای گو هجمار وان گهشت 40000 کسی لدورن کردی ده 36 گوندان ده کوم کرن 9 گوند لگوندوارن دیرکی ج عربان راهاتن درست کرن 12 گوند لگوندوارن باجار قامشلو ج عربان راهاتن درست کرن لسر اکانی جی 15 گوند هاتن درست کرن جالیه کدن و زوین ولاتین کرد به تایبتی زوین بسر درجاهی سینور سوریه به ترکیه را به بریارک حکومی خستن ملک دولت سوری روبری وان زویان لکردستان سوریه گهشت 138853 هکتار جتواهی زوین ملکین ولاتین کرد لکردستان سوریه وکو زوین دولت هاتن ناسکرن کو او یک جی صدم اکسرکه بو ده تعریب کرنا کردستان سوریه ده به وی آوایی رژیم عربین هلگری فکر شوفینی به همی هولو شیانین خواه کردستان سوریه تعریب دکرن لیبله هر دم و دم او پروژه عربی لکردستان سوریه به تمامی ندچو سری جبرکو کردستان سوریه هر دم روبروبونا تعریب کرنه دکرن به همیشه وازو تواناین خواه ده سریوان ده پارتیا دیمقراطا کرد الپارتی روبروبونا سیاستا تعریبی و پروژه کمبرا عربی دکرن و ولاتین کرد هاند دان تاکو کشیان جا آلاوین چاندنیه ین حکومت سوریه را درست بکن و ایرشی وان آلاوان بکن تاکو حکومت سوده جزاوین کردی نبینه ده همان دمیده الپارتی بردوام ولاتین کرد آگهدار دکرن کو او عربین کو هاتنه و گوهستن جبو دورین کردی و نشتجی کرن آوان دگوندان ده جا آرمانجن تعریب کرنا دورین کردیه لو ما سکرتیر الپارتی دهامی میرو لگل هجمارک جسر کردین دن وکو کنعان عقید محمد نزیر مصطفى محمد امین شیخ گولی هوری خالد مشایخ و محمد فخری و هجمارک دن جا اندام و آلیگرین الپارتی هاتن گرتن و زیندان کرن جالیه کدن و کردان به گشتی هر دم به چاوی داگیر کر لوان عرب و گوندان دنرین و هر دم او عرب لوان گوندین خوده جسالین شیستان تا بری شورش سوری رابه دروشکه مترسیدار ده دجیان و تجاری خو ندیتن خودیه جه اوار کو او قناعت لبا عربان درست ببو کو وی روجک وره و او عرب ویج دورین کردی در کون دما کو شورش سوری د سال 2011 ده دست پیکر و د دمکه کرده لسرانسری سوریه دروشمین لدیجی رژیما بعثا دیکتاتور بلند بون رژیما نافبوری روش بروش هولین ترور کرنا شورش سوری کر لکردستان سوریه ریل پیشا چکدارین پککی وکرن و کادروین پککی جغندیل در باسی کردستان سوریه بون بیکو تو کس ریگریه لچالاکین وانین بلوغ وکو بچکرنا خورتان و بلند کرنا دروشمین جدا جدا بگره کادروین پککی بناوی پارتیا پیاده یکود سالا 2003 دهاتی دامزراندن لی سوریه به چالاکیان رادبون. کادروین پیاده به سرپرشتی رژیم اسد و به هماهنگی و ریکفتن لگل اولهی رژیم اسد روز به روز شورش سوری لدورین کردی به ترور پسند کرن و شر پارتین کردی به گشتی کرن و برانبرویه که آسانکاری و هف پیمانی به حوز و اولو گروپین عربی لکردستان سوری را درست دکرن و پشتی دمکی هزک لشکری بناوی هزین سوریه دموکراتیک کو دهات ناس کرن به قصده جکردین آلیگرین پیاده و جعربین دوری درست کرن بناوی کو اوی دوری ج تروریستان بپاريزن او هف پیمانو درست کرنا هزن لشکری هف بش جعرب و کردین آلیگرین پیاده بو صدمک راست راست کو عرب لکردستان سوریه ببنه دست حالاتک راست راست و زندی کو بو یکی ریل پیشی عربان و بو به تایبتی در بدرین پاریزگهین سوریه ین کو ج شرو پفچونان دراوین خوال دورین کردی لکردستان سوریه بگرن و پروژیان آوا بکن و خانیان بکرن به تایبتی پیاده دروش من خوده جبو الامت دیمقراطیه باند کر کو او یک بو صدم و بهانه سرکه کو پیاده عربان لدورین کردی نشتجی بکه و برانبرویه که پارتین کردی و جوانین کرد لکردستان سوریه قدغه بکه پارتین کردی بناوی نراواتیه و جوانین کرد
بلشکریان چار لکردستان سوریه قدغه کرن. او کریار و سیاستا تک آلیب سرپرشتیا رژیم اسد بکراسن کردی بو صدام سرکه جبو تعریب کرنا کردستان سوریه. نمونه لحرم عفرینا رجاوای کردستان رژه کردان نوتو 8 جسادی بو. لگوری آمارین پارتین کردی و لگوری آمار ندن رژه کردان لعفرین نوتو 5 جسادی بون. تنه هجمار گوند وکو فریری و تلطویل لگوندوارین جندیرسی وکو انجام جه پروژه چاکسازیا زویان انگو اصلاح زراعی ده سالین 58 ده هاتبون نشتجی کرن. لیبل پیاده ده ماویا دست سرکرنا عفرین ده نزیکی 300,000 دربدرین عرب 200 جوان لناوند عفرین ده و 100,000 عرب لدورا جندیرسی و حواندن بناویکو او دربدرین سوری لدورین خود ود حوینن. تعريبك ممنهج تلفزيون وان روناهية بيش تركيا وري عفرينة اوان بخادبو 200,000 عرب دا عفرينة دا هي 100,000 جندريسي هيا يعني 600,000 عرب بيش بيدا عفرينة حكمكي نسبة عربة لعفرينة سدي يكب سدي نودو نها اسخر كعفرينة ما باش ظالم سدي نودو نها العفرينة كرد بن چند عرب اصلاح زراعي هاتبن وقتی واحد سالني 6 سالني چند سالني پیدا حکم کرنا او بخود بجن ما 600,000 عرب عربي حلبن ام امه ديمقراطينا تشبيفايا عفرين عرض سوريا نظام كوج عفرين يعني تعريبك انها ديسا يعني بشكل كي ممنهج و حواندنا 300,000 دربدرین عرب لعفرین جعالی پیاده و مزنترین جیبجی کرن جی پروژه تعریب کرنا کردستان سوریه بو به هماهنگی لگل رژیم اسد لعفرین هاته کرن کو بو یکی رژیم اسد دو چوک ببرکی کشتن جعالی کی و خوش دجبرین سیاستین خوره خلاص کرن لدورین دبن کنترول وانده و جعالی کی دن و او عربین دجبر ج اسد را لدورین کردی لعفرین روجاوای کردستان هاتن بجی کرن داویترین هولن تعریب کرنا عفرین جعالی پیاده و او بو دماکو بهبون اخوال عفرین و بدروش من مزن و بلوق دجاتی حکومت ترکیه کو هزا ددوان ده پیمانا ناتوی ده دکر کو بو یکی ریل پیشیا حکومت ترکیه وکر کو دست به اپراسیون که لشکری به بشداربونا عربین بسر حکومت دمکی و کو درباسی عفرین ببن و کنترول بکن درباسبونا چکدارین بسر حکومت آدمکی و بهتر ریل پیشیا دربدرین عرب به تایبتی دربدرین کوج غطیا روشحالات شامی و گندوارین حمسیین کو بری کفتن لگل رژیم اسد هاتن و گوهستن جبو ادلب و گندوارین عفرین وکر لیبلی لگوری ولاتین باجاری عفرین دبیجن کو پشتی در کتنا چکدارین پیادیج عفرین ولاتین کردین عفرین تاوی روشا خراب و هبونا گروپین چکدار بدگرین عفرین و لسر مال و ملکین خواه نشتجی دبن هریما کوبانی و هریما جزیری جی دوان 7 سالین دبن دستحالاتا خوفرسکری دستحالاتا پیاده ده جه تعریب کرنه بیپار نما لگوری جه درین خواجهی ریجه عربان لباجارو باجاروکین کردی لهر یک جه هریما کوبانی و جزیری برچاف بوه ایدی عقالین عربی ده بازارین باجارین کردی ده گلکی دیارو بلوغ بونه و او یکتی پشتراس کرن پشتی کو بردفکه ناوند راگهاندنا قصده مصطفى بالی به اشکره جمال پرا هواریا بسر پیاده و راگهاندی کو او عربین سوری ج تواهی پاریزگه و دورین سوریه بگشتی لکردستان سوریه و تحوینن و او کار لسر پیدا کرنا اولهی جوان در بدران ردکن لگوری چاودرین سیاسی کو دماویا 7 سالن بوریده پروژه تعریب کرنه لکردستان سوریه د آستک بلنده بکراسکی کردی هاته بجی کرن کو او یک لگوری چاودران مزنترین دست کفته جرژیم اسد و پارتیا بحثا دیکتاتور را جسالا 63 تا نها به دست خواه بو. زید حسن آرک لشکر روش خولک توپاپی بناو خولا شهیدان بداویانی لرکفته هفته نه ویمه تا 8 نه لشکر روش هزا سه خولا توپاپی بناو خولا شهیدان دناو برا بارگاه هزا سه و پاتالیونین بسر و لدارخست ده انجام ده تیما بارگاه هزا سه سرکفتن لسر تیما پاتالیونا سه آنی به انجام سه برانبر دو گلان خولا توپاپی با آمادبون فرمانده هزا سه عقید فرحان دشتانی و هجمارک افسر لشکر روش بره و چو هروها تیما سرکفتی هاته خلات کرن وی آوی هم گشتن داویا بولتان خواه دوباره سرنوچه
سعید عمر برپرس اوفیسا پیوندی نیشتیمانی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لهریما کردستان ایریشا لسر باراگهن پارتین روجهالات کردستان شرمزار دکه. انجمن نیشتیمانی یا کرد لسوریه ایریشا لسر باراگهن پارتین روجهالات کردستان شرمزار دکه و دبیجه ایران ترور خواه به همو شیویان بربلاف دکه. نونراتیا انجمن نیشتیمانی یا کرد لسوریه و رخصین پارتیا دموکراتا کردستان سوریا روژا گرتین سوریه و جاندن و بانگا سربسبردان همو گرتیان کرن. امریکا آمادبونا خواه جبو پیشکش کرنا پیشنیاران جبو شر ترور لادلبه دده دیار کرن. رژیم جی نخوشخانه که باشور ادلبه بمباران کرد. هر شاد و بختار بن.